Kardom adaba birta long pen niliklar ATV non birtang ton pen arjuitha. West Karbi Anglong Hamren MEC constituency ke parlo harlong chebat pathuak lamalong arkoya cheklo ni phai trokar ni KACCM ben longle pata akijoy pen kiron pon Purthimia kemang 1.0 ahut tami Karbi Anglong arlo 1 lakh suse longle pata inglong aso tumaphan ron pon lo laso phiputhot Purthimia kemang 2.0 bithung rengthama constituency arlo pensi pangcheng pon lo Lapen det pen penang ana constituency along ron pon lo laso phiputhot pini ni phai trokar ni Hamren MEC constituency arlo tami suri si suse ahem tu na tumaphan akijoy pen longle pata ron pon lo Ni tu macing sai pen lak tho ra suri trokera isira fikera hini abang puang dia tomba longle pota pide pe la phi hek thurang lo along pen ra pen lam ka chepe choy mate ra long ke daman tabe muni tom ke longle pota ke longle aphai do pegla lasi amenir polo Purthimia ke ma 2.0 1.0 wa amenen pensi emethan ke dongwek along le pota ke longwek nangji la pen ke joy pensi pinangji ete rato mi phan kam hon ga jinso hirjume joine pensi pini MDC man lo MLA man lo CM EM MP man lo laso mathasi lagisi MP election det pe na phi Nilito ceklo yang sokam dong longle pota ke joy pen pielo sita munito kanil tum dam thulo arong along tina konsensi birta endam pen halada munito ne pulo longle pota ke longle phai do pigla lahai ba thatum si Purthimia ke man 2.0 okanil tum non bom pen lagi si non la Assembly election atau MLA election, bujuk dia perang ni tum lagi si petang tu pot tuter, lag troksi lag nar kep, so say. Jai Megalong Aluhiaman Pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang, MP Amar Singh Tiso, MLA Dor Singh Ronghang, EM Mongol Singh Timung, MEC Head Singh Rongpar, Board Chairman Lapen Kaprek Man Pen Kiduatum Chetong Du. Abang bukan itu mana kejoy so dek aku ndak tuar tame kretroksi atuar akimi tuar kita tenar korela prabjen dan kampang ceng pompo lasi LIC pen kacing thora sayang bin klem pon lo en abjek aku dah kiruni long tai se program do thetan polake aron barim hongare tu kacing lu mai kita ini bangji pikai dah bangji ambil itu dah bangji itu bangji tahu lo. Soal agriculture pen veterinary course metu tendar korelo prabjin pen kampang ceng. Muat thane lo lake itu mungkin konsil pen aku fit pituen lo. Kalau department along le bangke election ji kusela. Election buklam. Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News. West Karbi Anglong Hamren MEC constituency ke parlo Jeng Khalong kido BJP Hamren Mondol arkoya cheklo ni phai trokar ni CM Dr. Tuliram Ronghang pen ingpu ponlo non MLA election ang leji dok apor BJP Rachoriya songalong ke claim kidam nangjia site ami ong bomlo lason si BJP Hamren constituency BJP claim bang potum kaching ki gache than lapen ke sanga sai hemdo nangji pu local MEC Mongol Singh Timung pen matha ponsi Mondol office Kim ponsi petang pondo Kim Kirang Tangsi ni phai trokar ni CM Dr. Tuliram Ronghang pen ingpu pon
labang sumondol sa hemkang puponalong CEM Dr. Tuliram Ronghang, BJP WKADC President Prodip Ronghang, Local MSC Mongol Singh Timung, EMs, MSCs, Lapen, BJP Klembang Puatum, Chetongdun. EM, Lapen, MSC, dan Sing Biakai, XCM, dan Cenglo, yang aja tau, District, West East Office Berketan, Menurut Komite Presiden Saksing, Nang Coba Cenglo, atau ibadah dari Ingat Program Jololo, Mohila Morcha, Jawa Morcha, ST Morcha, Minority Morcha, T Morcha, Kisan Morcha, kali Mondola Sai Hamil, Kubeng Nadi, Kaki Kijen Han, Parti itu iklan kita, konsensian kalau konsensi iklan kita di mana seluruh itu, macam Han kecimu, tim lo lagi masih morsi di mau kehai macam rumah video dan Mondola Office, Kangpu, lo kealam itu dia lo, ada klasik ada ada dari lingkungan program Jolosi. Board Hall Pen Priyanka Balmiki, KATV News. Karbi Anglong arlo atto kanu sitami hakopir thilong likang duga hutpen rongker arkli bomdo sita chiklo lapen arni preexam asongsi theklong sita 2025 aning kan pen abangki alsamadang pialong pen holiday long lo pajok arko chiklo ni phai pho arni si rongker arkli bondo lason thak thak pining le thot sitami west Karbi Anglong ronghang constituency ke parlo hongkram diodi teron arong arat tum tami arko chiklo ni phai pho arni than rongker arkli dondo Diuri teron arong arada tum tame rong rupen tangka maha chirung chireksi lapen kaprek man kidu atum chirap dunsi than rong ker arti dundo laso than rong ker kar klipon along vumut vokan tame misen lapen rong arata hang ki sukyun ea veji pusi gurusar borsing teron pen nang thandu Nanti ada tuh ha susah pisaran pun pen emitang anisi emitang anisi niom Lembon, bang bang, ini tuh kajian bang, nanti ini lah bang so arong kes, ini tundak teron arong bang, jadi teron arong bang, nanti ini kasih kayak ini tuh ada event dak langhi kasih pamiten, remote bukan pamiten, nanti mana sih kerjaan karena bangke, lam itu nanti lapor ke sampai, jadi jangan bukan konfirm posisi. Bumubukat okay para arna makita amud ang sinalong ta langkon senang sangke in cetok sila arna momentan pun ini cetok sila arna kala tingsi ke hempu bang so rong ker kar klipon along gurusar borsing teron Biren Singh Rongpi rong asar diori teron board chairman Moniram teron lapen rong arada tum chitongdu kang kira singja Longri lapen Kartik yang lo lapen ke toy ke Longri aphan lapen langherang aphan pator aphan lapen Hongkong dong aphan lapen ladak theng murti lapen Board Hall Pen Priyanka Balmiki, KATV News. Pinya birta ke lan sikang tonlo dumi thak mi kardom